Pakita po. Hi guys! Magsugba-sugba mi karon guys. Sir Sunday naman. So, it's okay na siguro magsugba-sugba. It's okay naman na chicken eh, diba? So, we will sugba ay tiil. No, that is not meat. What is this? That is a paa. This is a paa. Don't touch me. Okay. Okay. Okay, and what else? Sugba-sugba mi guys. Pwede man siguro na isugma, no? Sugma. Okay, so maura to. Ang mandari ang magtimbangay. Here? In Panakot, here. Magbago ita? No. I don't like koan. I don't like Don't like pig? I don't like pig. Dili, please. So, dili tama. Kanira. Ika mag-chicken. Kanira, and then... Ayo! Ang puso! Ayo patimbang! Puso! Don't touch me. Ayo ipatimbang. Ayo, amo ning ipatimbang. I like this one. Masugba di ay ng kuan. So, na pagsugba. Wings? Istiki. Yes. Ko anon, istikon. Yes. Nali da stick. Yes. Ayun, na drumstick na lang. Okay. And then we will buy bangus. Kuya there. po, pwede po magpapatimbang. Kuya, magpapatimbang daw sila. Uy, let's go. Let's buy kuan. What? Hotdog. We'll sugba the hotdog also. She's buying to the hot dog. Hot dog, Virginia. Hi, Kuya. Hi to my vlog, Chor. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Ang silbi ka uling? Come on. Ay, masunay lang uling, huy. Sa langihan rata palit. Dito na tayo laliyo. Ayaw ko na si akin nito. Fake friend. Fake na fake eh. Ang dami Ikaw mong mag-ilis toto. pero nagbingo. Yun. Sa karon. Kuya, pwede mapatimbang? Siya naman ko daya. Okay, let's timbang there. No, I Let's don't video. like that. You video na. Get here. There, the timbang. Say hi. Oh, yeah, you're super handsome. May naon sa gwapo. Naon sa gwapo. I-edit ko niya. Malandi. Let's go. Yun sa mong video tingnan mo. Daot. Patay kung san-san ani day. Okay. Okay. Te. Hi. Wala, pag hambugiran ninyo, pamalitan mo, di magaling pangutdon. Te, palitera ko ni TV, patry po kung patilawan eh. Ano na pagkabot mo naman? Okay. Makatilaw Ferrero Rocher. No, katilaw naman ko pero I want to eat. Dapat ka naman kang video, uy. Ano na, pamutulong-putulong tanong niya. Ayaw, i-post me sa Facebook. Facebook? Oh my God! Facebook! Facebook. Pila na inyong link sheet niya. 500, you see that? You see that? Gani man good akong gipangutan na, oh. Gani, 500. Pero hindi lang isa. Aw, ang sa karton. Grabe sa? Mas ba... Babasan ka pina mo siya ko. Incenso. I-post ko na sa YouTube. Wait ha, you stay here. I'm going to Atipanya. Ang saman. Magnum. Oh! Auntie, come here. I have to tell you something. I like the Magnum. Okay. Ano na kanila? Huwag ng mga social Baby. Kana mo pamalit ng... Hala ka. Palitan mo din. Isa rin Napa daw, ting. Aduhar nga ito. Ano na totoo niya ah? Munira na apa gani. Pinapay ko andito ko. Uy, di ko ato. Bahala, masakit yung tiyan ako. Oh, mo, galing. Mga na, gipalit ni Melvin sa ko, Jis, kabuo ko. Ingani. Ingani.
Share mo lang. Okay, ina nila yun. Share lang, share lang. Pero, lain lang siya, lami pa Ano yun? How much? May bayad, bunta na pa baka mo pag ikaw mo bayad. Where's my slipper? Mau nakaliw kayo. No, sila, yung kung gigara-garoon. Stand up. Go to the market. It's here to the Biros. Ay, sang. Noodles. Ramyun. Oh. Kini kay kan mani noodles. Yes, me. And how many years na ba? Mga 5 years na. 5 years. Because I am 40 Mo naman. na ikuan kayo sa Korea. Nine ako ato. Yes. I'm 9 years old. So, nanami day, oh my God, super hot. Ah. Nasapit mo. Nami deres Korea. Dalam nyo. Manulot na mi. Pag-gabi, excited po ka. Oh, sige na, okay na. Ako dito. Oy, chinilas. Yes, I got. Gani po gani ako maging taktak. But ako, kaya di na ko itaktak. Basta itaktak mo. Ako. Taktaon pa ako ba? Oh my God, so very hot. So guys, I'm here in the kotse. So I'm gonna ubos the window because it's so very hot. Pwede naman na mga din. Let's go and where are you going? Palengke. We are going. Please speak English. Okay, we will go to the market. Okay. Unsa day ito? Oh my God, so very hot. Oh my God. I cannot understand this. It's so very hot. Hala. Ay, Isa sa na doggy. pag-iasa ko ninyo. Ni kaloy sa doggy hapit na ni. Pip, 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 pip. Maligsan. Oh, di ay. Oh, Malaysia. Oh my God, kalamit sa home. Oh my God, kaulan nun na. No. Ang akong car. New lane. Wait, I'm gonna pray. Lord, bless don't ulan-ulan because car and auntie it's new washing. Ala, it's raining now. It's raining na yun? Yes, Sakit. it's raining. Oh my God, Lord. Ay, oh my galain. Ay, uy, kamay lami. Oh, wait, I'm gonna close the window. Oh, Kaloy sa window oy. Bawa na lang tanang bawa. Manual man. auntie, please you open the aircon. Oo, narabatay gasolina. Di na kita kaulir. Na baktas pero gid yung baktas nito uling dagan kaayo. Okay. Sa Tagulin, mayroon ka ma-parking pa rin ang isla. Amundang raman niya magsugba pa. Amo to ilakuan. Buta nga dapat tilahan ni ko alam sila nang sa dagat. Ako to naman ban? Lang man ni Natuot man ko sa ila. ang mga anak ni ato siya wala. Diri yo. Diri man ila na. Kisa man na. Aman to. To, aman. Aman to. Kailaw eh. Ulit na lang eh. Tanam, mata kaila. Sila. Pila man na? Uy, grabe. 14 ka po. Ayaw ya, nagsugba rami. Di man mi mamaligya. Kuan ra ka ng tulo. She said na Tulo ka tag jis. 12 and pack uling in 100 but Nagkainit. I'm not buyers. Ulan. Sila dapit. Sila Marian. O, pila man ang putos ya. Kuya. Pila man ang yelo. O, kana ra. Kaya magputos-putos pa ka. Na! Kamayo na akong limpyo gaya na. Isarado na niya.
Kabayan ako ni bisakinan. Mo gini ay basta mag-car wash ko muulan gyud. Ngano mang gyud Pura TikTok si Bayot. ngano mang gyud og mo mag-car wash ko muulan mang gyud. Oh my God. It's so kusog. It's so very kusog na ulan. Ngano man? Thank you. Lord ngano man? And Lang then, ta mag-park ko. Hinahinga lang. Uy, nagamay. May mahins. asa matatay? Uy, itong kuan, manguban pa mo? Asa? Ay, kung bonus. Nakit na natating. Ano mo pang ban? So very rain man. Nya, iop man ni auntie. Pero kung mamatay ka, giop ka dali.